Živijo, jaz sem Miha in rad poham. Mislim, cvenem, ne? Danes pa ne bomo pohali, ker glede na vaše komentarje in teh je res veliko, hočete enkrat videti, kako se pripravi zdrav obrok. In pripravil vam bom zdrav obrok. Esenco vsakršnega zajtrka. Vzamemo jabolk. Zdaj za en korac to ne. Jabolk, tak, kot mora biti. Higiena, zelo pomembna zadeva. Tako tle vodo. Voda, pazite to, brezročno. Tukaj je treba oprati. Ampak ne zmrzlo vodo, zato vodo damo v mikrovalovko. Grill. V redu bo. Ok. Polijemo. Olupimo. Ne s plastiko, ker to, a ne, onesnažuje okolje. Pravo jeklo. To vržemo stran. To vržemo stran. To vržemo stran. Sredico vzamemo. To je to. S tem, ko jemo jabolka, zajtrk pomagamo slovenskemu gospodarstvu. Jabolko je vendarle slovenski sadež, drugega ni, to vemo. Dajte me lajkat na Facebooku, pa na Instagramu. Kva nam še? Kakšen mail mi napište. Skratka, predlagajte, kaj naj v prihodnje skuham. Veste, kdo sem, jaz sem Miha, rad poham in za vas sem pripravljen narediti tudi kaj drugega. Zdaj moram pa tole vse pospraviti. Izil, daj priti mi pomagati. Naslednji teden bomo spekli mango. Slovensko in zdravo.